ndasubiye kubaramutsa bakunzi ba Isaac TV aho muva mukagera igiteramo diaspora homecoming ni igiteramo cyari kiryoshye cyane igiteramo cyari gikomeye cyane igiteramo ubona yuko cyari kimwe imitahe myinshi cyane twashitse kuri show hari igihe cy'isaha 2 z'ijoro igiteramo cyabaye ku munsi wa gatanu buca gatandatu so ni igiteramo ubona yuko cyari kirimo ibintu byinshi ngo twababwiye mu ntangamarara tugishikaho nyene imbere y'umuryango by the way byari bipanze neza cyane uravye nyene tike zagugwa amatike hano yagurirwa abagurisha amatike bari bipanze neza bari bahagaze neza uruhande rwa bodyguard umutekano wari wuzuye igipolisi cyari gihagaze neza cyane ama parking yari fresh kabisa twashitse KIGING ari wari kuri stage hari saa 3 zibura z'ijoro saa 2 saa 3 zibura tugishika natwe amesha amakuru twaraburagijwe gato nkuko muza kuvyumva muri ayo majwi ngaho twaraburagijwe gato ariko byaciye bigira inzira by the way nka Isaac TV tugishika aba bodyguard abana bariya kumvo zuko atama information yakwiye bari bafise kubijanye n'abamisha makuru bashobora kwinjira cyangwa badashoboye kwinjira baratuhagaritse hanze nk'iminota ishaka kuri 20 turindiriye yuko twinjira mu giteramo ariko shout outs kudo chapeau kuri Vivance numwe mbamisha makuru ba Rema FM ariko kandi nu yarasanzwe hagarikiye gisata cy'abamisha makuru tumaze kumutelefona yarihutiye cyane kuza ku intervena kugira amisha makuru binjire atangorane ihabaye turinjira muri show tushyize muri show twasanze KIGING ari kuri stage for sure hari haberewe nkuko mubibona hari hasa neza hari haberewe light yari fresh sound yari good erere ya mbere yabaye tugishika atani minota myinshi yabaye umuyaga nk'ubu uracitse nkuko mubize mu Burundi solite ya mbere birabaye umuyaga nk'ubu uracitse KIGING ari kuri stage ntiyazihanganiye by the way yaragicavuze dufate hari ya pianiste keyboard Sizer ubuzi ko yaronka 18 hanyuma 18 abandi babe bayabuze ari kugaga titi bituga umengo n'umwana wa Deje bashize kuri maneta akumagira ngo papa ndayatse ti papa nzinya ti Reji dezo yuba Reji dezo KIGING Voilà acara sabati ndasavye kino giteramo kibere kuri generator kuko turazi ikibazo twese dufise cy'umuyaga nkuba mu Burundi Yes Okay Kano inzego ariko abantu bazanye groupe ntabwo twaguma kuri groupe murakoze cyane Aha Nice Keyboard Merci Diane igiteramo kiba kirabandanya inyuma yaho abarinzi batangura kwinjira haca haza checking sound haca haza abaririmbyi bitwa Regiment KIGING niyo anabahaye ikaze Regiment bararirimba barinje umwanya munini cyane nk'indirimbo nyinshi cyane ingere binjiye Regiment ingene bari bambaye very simple sana bari bambaye kawaida sana nkuko mubibona kuri ayo masanamu Regiment bacinjiraho nyene baje umenga baje mu rubanza baje gutanga inkwano Minga baje gutanga umugeni baje kuvuga ijambo sinzi impamvu bari bambaye uko ariko for sure ni bari bambaye nk'abantu baje muri giteramo gikomeye nka diaspora homecoming kwakire rero n'abantu bavutse jewe ndabizi bavutse umunsi umwe basumbana iminota 3 mama wabo ntiyarushe kuko bari bazi kibazanye amashimeshi kuri Regiment Shime muzina meranye Marabero wanabikoti bambaye Wow Yakuna artiste brimia firma Merci beaucoup
dusubira tubakomera amashyi publike publike voilà bararirimba baraperforminga bahejeje barigira haca haza visual avugira shaking sound ahejeje abarigiriye kwitegura mu vyiwiwe haca hakurikira rero umuririmbyi Bizo Wezo no murapere ara performing. By the way interest cyangwa se uko Bizo yinjiye kawaida sana araririmba nta vibe habaye abantu ntibaryoye nkuko bikwiye babirarangiye warashima nyuma y'ahangaho namukije interview ndamubaza impamvu yibaza ko abantu batamushuhiye cyane avuga ati izi ibiteramo ni ibiteramo biri VIP ni ibiteramo ubona yuko biri high sana rero biragoye cyane ko abantu baryoherwa nkuko tuba tubimenyereye hari iwacu mu isite biki ari n'igiteramo ubona ko cari kigoye cyane twibaza ko begarukiye kwa Bizo ikintu kimwe twakunze kwa Bizo cyangwa se twabonye kiri special kurutana shima abastare bose tutabonye hajya Bizo yari yambaye kirato kizimvye cyane kigwa amadolari 1000 ugiye kuri Amazon ukibona kirato ngaho ndagushira n'amafoto n'amavideo ukibona ngaho ni kirato kizimvye cyane yambaye kirato kigwa amadolari 1000 kuri ugiye kuri internet ukibona so ni ikintu gikomeye cyane yari yambaye ibintu bizimvye cyane Bizo kurutana n'abandi barashima ibi rero twaravyiboneye simvuga ati ni ibintu kandi ni ibintu bibagage cyane ku baririmbyi cyo bibaza ati bamuhaye ngahe kuri diaspora homecoming nyuma yaho biba biraheze hazakurikira Kingorongoro arunga kuri stage Kingorongoro nta birefu yagize yararirimbye nawe nyene ariko vibe wapi kabisa biranga nawe nyene uko nyene ndamubajije yambwiye ati Isaac urabona ko ibintu bitiramo biba bigoye cyane abantu babakanye kandi bari bitiramo biri VIP cyane birarangiye Kingorongoro yajeje hacanjiramo abandi ba artiste bakurikira haza ba Estanish bande Shani Queen yarinje nawe nyine kuri stage abona neza yuko Shani Queen abantu benshi bari bamunyotewe kuri stage ariko insolite cyangwa se ikintu kitaryoshye tutandonye kwa Shani Queen nuko Shani Queen